لباجار هوليري برئيس جدعان علي نوێنەرێ تەفگەرە چاکسازی لە هەرێما کوردستانê digelmede mamosta Ced'an Dembaş wezîrê navxweyê hikûmeta kantona Cezîrê da zanîn ku ew partên navên xwe tomar nekirîne û molata fermî wernegirtine bêguman li Rojavayê Kurdistanê ji Wezareta Navxweyan Rêveberiya Xweserî wernegirtine dêbên dadgehîkirin. Hûn vê yekê çawa dibînin çima we molata xwe wernegirtiye wek Partiya Çaksazî li Rojava wek hemû part bigiştî. Belê destpêkê de spas ji qenala wera goderfetê didê rehnayiyê bavê ji ser kêş û tiştê heyn Rojavayê Kurdistanê yanî. Êma em wek encumana wek tevgera çaksazî endam di encumana neştimanî Kurdî de em vê biryara biraderê me Rêveberiya Demkîyan Kantona Cezîrê nabînin tiştekî münasib, nabînin bercewendiyê Kurda tê de hene, em dibînin xizmeta milletê me nakê, ne siyasiyen, ne civakî, ne îdarî. Heger me dîtibane tiştekî baş e, heger me dîtibane kanton û rêveberî bi raya me tê de heye, em jî hewbeşin tê de hingî wê mewqifekî me yê dî hebe, gotineke me ya dî hebane. Lê neha di vê dema qunaxa got em gihanê de neha nûçê we de û ev bû ji duê mehêve û ev bû zêdeyî salekê ye biraderê me yê PYD û hêzên YPG û YPJ dijî quwet û hêzên tundirew û ê Daeş bi taybetî disekinin û bi koma şehîd dane, bi koma qurban dane û hêjî xetera mezin li ser deverên Kurdî heye ji ber wedعê Sûrî ev bû zêdeyî nêzîkê 4 sala çê dibe di qeleqeke ecêb de ye istiqrar tê re tune ye em nizanin berê me li ku derê ye hê ti biryarê dewlî û iqlîmî nehat nestandin bê vê rejimê bi çi rengî safî bikin an jî xelas bikin. Talema wextê deverên wedعê Sûrî istiqrar tê de tune ye û xetereke mezin li ser Sûrî hemûyî heye û deverên Kurdî bi taybetî gereke em wek hêzên Kurdî siyasî gelekî wedعê xwe tertîb bikin li xwe vegerin biraderê me PYD Ced'an yani heya kengî wê tertîb bikin çima hûn amadanînên molatê werbigirin yani çi zirar bigêje partên nav encumena Kurdî eger molatê werbigirin heya ku rewiş alostir nebet û nakokiyên nêvbera partên siyasî yani li hemû dinyayê part divêt molata yasayî werbigirit heya ku dest bi siyasetê biket û çalakiyên xwe yên siyasî çima hûn amadanînên molatê werbigirin wê çi ziyan bigihîne hewa. Birayê ezîz mamostayê delal heta niha wedعê deverên Kurdî ti istiqrara tiştekî qanûnî tê de tune ye ev kantonê goçê kirine ne hikûmeta Sûrî e'tiraf pê kiriye ne kesî cihetekî e'tiraf pê kiriye ne tiştekî yasayî ye ne qanûnî ye heger qanûnî bane dewletek qanûnî bane û dewel me kiribane wek ehzab hingî heqê xwe hene ewne wedعê we bi xwe ne qanûnî ye tiştekî ji xwe re çêkirine li hev kom bûne biryareke hizbiya yek layî yek rengî hatiye standin biryarê we hizbî ne wek hizba PYD biryara distênin em tevgera siyasî ne hewbeşin ne şirîkê vê biryarê ne ew nikarin tişta li ser me bi hikmê tivinga xwe li ser me ferz dikin bi hikmê quweta xwe li ser me ferz dikin em dibînin got heger qanûnî bane wedعê we heger e'tirafeke hikûmetê pê hebe welew ev hikûmeta got em dixwazin ev nîzama got em dixwazin werê roxandin ji ber got pîs e û xerab e û zulm û te'dayî gelek li Kurda kiriye di ehdê Be'es û Beşar û bavê wî nade em niha werin di qunaxeke neqanûnî tiştê qanûnî li ser serê me bitebiqînin
مصلحه متدتنا مصلحه كردات دتنا يا براي عزيز نقو ام ناخوازن ام درنگ ما حتى وضع خوي كردي ترتيب كن ان ما ناخو ترتيب كن بله ما مستجد عن يعني ام الفير ما مستجد عن ام الفير قوتها اخو براي عزيز بله ام الفير رخنان جهوان ناقرين ليه ام دخوازين نارينا بارتندن بزانين چما هون وك انجمنا كردي اعتراف بحكومه دمكي يا اوبوزيسيون سوريا دكن ليه كوتو هيزا كو دزگه كوي نافخوی کردستان جینینه و تو آلیکاریک جروج آوای کردستان جینه شاندیه چما هون لخو گران دبینن حتی که دانستاندنان برایوبریا خسری هاتیا را گهاندن بکن براستید قناعتا مده اف پرسه هنه گرکش ریوبریا دمکی ببیش برادر می پیده ببی نجمه ببی ام دسپیک دا دست ما فکریا وک انجمانا کردی ما ام خود بینن بشک جشورش سوری آگوت خوازه و نظام و رجم بروخینه ائتلاف سوری واجهه سیاسیش معارضه سوری را ام جی وک بشک معارضه سوری خود بینن بشک ج ائتلاف سوری اوا جوه ام درد كمن خلاص دبن اعتراف دولي بي هبه نبي دولة انها ايجو اعتراف تعامل بمعارضه ردكن ريا ائتلاف بيردكن ام وك بشك كردي ام تفجر سياسيه كردي د سوريا دا ام دبينن جرك راي مد حمتش تي دهبه جرك ام شريك هفبن دحمق وناغي وام تيرا درباس بن طنقايره بله بله بنر نجا ديار پیوندی ما دیگل برای جدعان قطبو لی برادر دبیجن کو جارک هادی وینا ما مستجد عن اگر تو بردامی بده اخذ خو لی دور پرسیارا مکری کو حالی کاری دیگل هن اعتراف به اپوزیسیون دیکن لین اعتراف به کانتون ناکن بله تشتیق واسطه هشتم ام وك بشك اوبوزيسيونا سورينا ام وك كرد انجمانا اجتماعيه كردي بشك اوبوزيسيونا سورينا تفاعي سوري وائتلاف واجهه سياسيه جيرا ائتلاف اغو تشو جنيف حاضر بو ائتلاف اغو اداره معارضه سوري دكي امجي بش خود بينن بشك جبرغو شورشا سوريا غو دس بكري ولو انها شورش كتيا قناغه كديده كتيا برنجه جديده دمما كما ازدخوازم 10% بكم يعني لقور برياره انجمنا اولهيه نفنتوي بي تي في تكوشين لدجي تيرورستن داعش بريان وصل العراق وسوريا بكرن شما ولاتن اوروبا وامريكا وهيزن مازن بريخو نادن داعش وبريان وصل لسوريا وكونها العراق دكان دجاتي اخو العراق دجي داعش دكان قالوا تهيفي هنا ويقاوي بافجن دناف سوريا دا دخوازا ما اموك انجمان الاجتماعيه كردي وك بشك معارضه سوري دخوازا ما اوا گوبريوا بكفي دشر داعش دا الهندروي سوريا وجكمن دما تخست غركا ولو تشيبوبانا اللي قال لك بدرنجي كتيا هيفيا ما اوا قد هندروي عراقي دا وشنقال فقري شنقالا بريندار فقري الوضع خوي طبيعي اش داعش خلاص ببن دركب جفادا فرا هيفيا ما اوا قو نهاية بريار هاتي استاندن قور بند حفتا مجلس الامن دا قناعتها مدى وانما جدف داعش تقرن جرك نهايتها وهاتبه برياره دولي ولو جيتي في مكرن قول كو دريبه وشريبه بكن لكو دريبه ليخن وكاتي قوتن دراج هاندني دا بلكي نقل صدي صد مثبته الرقاي دفرين دورة حلبة طيارين امريكي بلكي بهوبشي بان نظام داعش دخن نامك قال لك بخد بينن تشتكي باشا جو افري بردوام بي داعش خلاص بكن داعش برسا داويه بكم يعني دم نما ببوره ارتش آزاد دبيجن كو زيدا نما تو هيفين سركفتنا ريبازن سربازي لدجي بشار اسد نما چما ائتلاف اجتماعيه اوبوزيسيون سوريا بري خونادن ريبازندن يعني ريكندن بكاربينن وقرف قرتنا گشتي و چالاكين سيفيل اگر بكورتي برسوما بداي ممنون بين بله ام راستا قال لك لواز بويا مثلا عسكري جيش الحر يعني نما كيم بويا قال لك قوتها وينا اوك ائتلافا اجتماعيه كردي يا سوري دخوازن بريكا
مدنی برێکە سیاسی چارەسەریکە سیاسی ببینن ژ کێشا سووری را ژ قیرانە سووری را براستی ئەم گەهانە قوناغەکە گەلێکی گران و خراپ ملەتێ سووری گەلێکی تعدەلێتێ هەگەر چارەسەریکە سیاسی هەبێ باشترە ji ber got askeriyên dê xuyakirin got çareserî nabe hêzên dewletî dewletên mezin nabînin heta neha biryar nehatiye standin got leşkerê azad an jî cêşil hir qewet bikin bi hêzeke qewîn bê gokaribê vê nîzamê bir û xênê dirêya eskerî re em jî wilo dixwênin û wilo dibînin dirêya siyasî re wê baştir bê tekarîf بله زور سپاس بو برئیس جدعان علی نوینر تفگرا چاکسازی لهرما کردستان کو جباجار هولری دگلمه دا بو سپاس بو پیزانین ته